iya ro tapae tanya idi punna onrona tapae o kuilalang ngati kung Allah Ta'ala makatani bitonji iya ko alina melo patamay madibola rilalan na atita idi na tao pa tapi ako nalagga kung Allah Ta'ala maka idi na tao macilaka. Jadi namo siya ga etana jokaki namokin roki lo tatatoki manuju loko sampajani iya kotako mati ki ripal lawangan na iya isay si bawa matu subuhe na mati ki sampajang na sabak pura ini akan ni untuk mas sampajang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adali ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih wabil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari sholat berjamaah Kabupaten Serinderapa, dan insya Allah semoga kesemuanya si mata panenungan ngipon Allah Ta'ala adita mantugang kerilalan na tepak nasabah iya ro tepak tanya idi punna onrona tepak o kuilalang ngati kung Allah Ta'ala makatani bitonji iya ko alina melo patamay madibola rilalan na atita idi na tao pa tapi ako nalagga kung Allah Ta'ala maka idi na tao macilaka. Degaga malanda na khawatir kasinin na tao pandretay kecuali atas silsilangan na narikuyulo inalagga tapak na nanyanyawana. Magkuhan na naruto mangilolo rin kong Allah Ta'ala mamagimagi na yolo inalagga niya way na niya tapak situngan na iya jama-jamat tayo nire angka jamaah ko kapamapamulay sa pari juga na tuliang kami mo sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga pengurusuk na sa pariye na sabak na rampin yari ga na umungkan ni magkada minggu peamang o kusiki masapari masigi o kusiki magi na yumungkan supaya iro idi melo elo masapari tanya kememan ni matu nareko uraki masampajang isa atau ukui lalan na sampajang isa suju pacapuran na tanya kememan ni kenroy matu sapari si minggu peamang masigi aga nonroy ini akan meman ni melolo masapari supaya iya ro sapari tadi napat tu oko ilalan na atau tunggal dinota iya naro yasar sapari temapet tu iya kotak kok mate ki nade panadapi watun naloki masapari nasabak de panadapi aso sapari ro namate ki awujud dece iya matoto na pake tau pandrita nangka nasam maka da sampajan tepat tu iya ko suju pacapurang matu sampajan misa tania kememan ni untuk masampajan subuh. Jadi namo siya ga etana jokaki namokin roki lo tatatoki manuju loko sampajani iya kotako mati ki ripal lawangan na iya isay si bawa matu subuhe na mati ki sampajang na sabak pura ini akan ni untuk mas sampajang iya tona tu pas sabarang iya ampai sampajangnya beresal lempat tutuna na iya ro beresal langi dua itu to si runtuk si bawa to masarang iya ko to si runtuk pada taruh patau beresal lagi iya ko to masarat to mak beresal to jadi iya tu beresal lawa tahu kila sampajang isumpu meman niya ro sampajang yang ujuyin
Ia beser sallallahu alaihi iberesalani untuk ilak pesangi nasabak supurani isumpung untuk sampainya mangulung. Jadi makomana tuh. Jadi ini pas sapari ini tahu mau pak. Yang penting tanya kamu nama komana mau tuh dicengi pak. Sujud pacapuran na tarawih rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memang nih untuk matarawih atau apa? Ipasi sumpu memang ini ya. Mapasusak ki makoto makaroba ki matu makoto iya nagere ni teh sapinge tatto kami maniati tapalampiri sunga kubota sempo yang adale kuna wadi nga makaroba to pemang iya kota ko mate ki nade nadapi waktu karoba pura itarima ni pahalana nasabab pura ini kan iya na mega tau mau apa iya tapat tui idi na tau rogi hindi tahu rogi. Ia nasampaja tapapat tu makada ko pisay na pay sambung. Ituto si kupura isa subo pa sini sambung. Ina ini na tahu macilaka. Magi nalima ni hatuman ne masampaja. Ni ako magosip bisita nga dyan. Damang karo dito 25 menit. Di na tunagan na iya sokongan. Nama-nama ikan iya naronasan hadisa na nabita angka narampe na panguluta Imamul Ghazali kulalan na kita na iya di medin aga nasam maka iya ro nabita makada umatku adalah umat yang terbaik iya ro umatku umat kami na makasing mau pa nasabah magi masalah ini si DDC menuju loko si DDC iya naro yasang mata jawat tu sampajam ni iya kotak kok mati ki dena petu jalan apalangi nasabak na takdir kangi kong Allah Ta'ala mati nekia pura ini akan ni untuk maki dua decing iya naropas sabarang na ini selenge kakal ki oko ilalan na suruga padahal iya ro amalae terbatas magi na to kakal kilala na suruga sange kakal mananungan magi na to mananungan kilala na suruga padahal amalae terbatas nasabak usumuro dia na siaga nasabak pura ini akan ni untuk tigaw decing iya koto mate jalan ni materu pahala ini tu ampai paralula ndak ya sang ini ya ini yang penting pepahami ki jolo nasabak dia yang mana na tahu itu yeling aringan ngangati untuk mapananunga decing iya termasuk di pasapari namo maniha angka kekurangan to syukuru na to narekuyule ni hadere pada mi to masampajang makariya ya ustaz ko masampajang ato dilepak-lepak iya musuju na to syukuru na maga pa ya rodi nang kana kalicuaro cuma me perlu me makada ipakanja-kanjakin ka apa angka tu watuna na makanja-kanja sa disampajang ka to watuna to disigaru-garu sa dipapinat dingi mako manibate me lupat tuji na de no mo na me makanja engka to tunang kana makanja-kanja sa di bahkan madari to terri na de na to meterri na to terri angka to nang ka to ya kan kuliagan ni melo terri na de na to terri de na melo mako memang kung Allah Ta'ala papole yero anu mako iya ilaw ni kung Allah Ta'ala cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau majenne na de na husu o jenne na ipajana de no le husu kula sampaja iya na de na makanja peringaran ako majenne de to no le matuju peringaran ako masampaja ternyata terpengaruh itu kemudian iya tu baca o kula sampaja kan angka je dua baca la yula to ya kotor rokok subhana rabbiyal azim wa bihamdi akasya baca karena katalu to subhana rabbiyal ala wa bihamdi ya katalu to iya ko ulama papiki maka dia layulangi gangka katalu iya ko ulama patareka perlu kepahanya supaya tes sangi makana agak bedanya roh iya ko ulama ulangi pemang iya ko ulama apa fikih ulama fikih sangi fuqaha ulama hukum maka de ulangi gangka akatelu iya ko patasawuf maka de tak bagi telu si salah itu pada kata kira-kira ko maka de ulangi akatelu si bawi bagi telu ade kaya ya sayulang katalu ya ko papiki maka baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawuf de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takalimu mupasuju lori olona ko Allah Ta'ala
pasujud mana ni lanro alim. Ia ku subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua, pasujud mana ngisinin dan apa semua pakitamu, paling kalingamu, pikiranmu, nawa-nawamu, pasujud mana ngikulo na pong Allah Ta'ala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga, ia ko angka lasok ilalan na watak kalemu sel-sel wat di makada utu-utu ga mapat di lakai ga mapat di udue ga ciapa aja oreli ga ciapa aja to suju no kulo na pong Allah Ta'ala ni pasuju sinin dalasay napailaw makada epon talak garan na iya. Yan na ron nakada tak bagi telu denah kada yulan nya katelu. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang wa tahkalewe lan ro alewe ibasuju. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai dilalana wa tahkalewe kegayasan pak kita na pasue akalang ibasuju mana. Yana ro ipasom pa yolo na pong Allah Ta'ala. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sinina angkai rilalan na watak kalebi la say garo masala tagay pasuju iyo pangulo na sabak atamanamoy yan to makiro ko matareka bicara hindi mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husuk ko to nasabak mo bagi. Apa dia gagal tahu dia gagal masalah, apa padahal ni masalah. Engkau tahu dia gagal rana tapi tu 5 pangiwasi babay niya. Engkau tahu dia gagal rana, angkai rana makai tapi aku rumah tangga na. Engkau tahu anak na tu 5 pakiri-kiri jam kali baca. Tapi maka kanja matur na si bawa bayi ni, engkau tahu maka kanja anak tapi matur na tu 5 pakiri-kiri. Engkau tahu makanja matur na makanja anak na makanja bayi ni na, bali bola na siya tu ini masih salah. Jadi engkau mana tu masalah na tahu engkau. Nasaba iya na tu masalah isitongan na, nasabari na tu macawe, boleh ni po Allah Ta'ala. Apa iya na dega ka masalah na tayo pa ay maka dito panditenan ka tahu dega ka masalah na tu tahu makurak pangulo lori po Allah Ta'ala tu. Nasaba pangulo binan itu po Allah Ta'ala itu. Ina tu ampai kong kana tabata. Apa ya ko makanja mana niya na madari to borro kada hitay di jatta dia tu galau salah. Borro ni bro. Iya taka borro ni yo pokong kana ada ciamang kali ngabaca ci di nasui. Manang kana anak makwa mapakir-kir. Iya na tu tuli ilaw nama dari to tu ya tu anak beta itu iya tu madece matu kumaraja meteteh magi tuli ilaw dongang. Kaya na kada biasa guru te ko mapasantre ko mo ya ko bata-bata sisa ko supaya nilaw doang ako kiyay pa iyan ang kana guru na bata nilaw doang na masampaja kiyay nilaw doang ayo po ko matche de nilaw doang mamaya nasa matcha mo iya ro bata itu nilaw doang de itu jadi makito jadi kadang-kala tuh tapi aja mo ta kada ternyata langir istilahnya cara na tau bandrita supaya ipahami ya rusinin na masalah yang kehadapi. Asabang kami matupasan na nabita, makina nabita, uli ramadece nga, umakko, magkasiwal ko hidi. Toli hilalain manyamangnya. Tapi iya ko, toli ko manyamangnya na din alaw, toli masusay. Supaya din na mabela pulo kwidi po. Namo jit kwidi mako to, yan yoli rewa na cia rewa jasi sa takiringang idui rewa tu na capu dui na kinrimelo eka makiro di pada mati tu kutuli kiringang ya gaga na lingi dale po Allah Ta'ala na de na to melo masampajang na tahasisan na kaliya pa nasampajang kung kay pasinga na vita ay eka makiro jadi di matomil lawi yan na to biasa ibu-ibu ya po da makadaya ko makanjay bate na lakay na mapuji po sini na sinetrong inay tamano warungin na gimana na lupelo masigi sisan na macan rilakai na puak napay mo to matahadyo maka kanja si kiri na subhanallah ay macan rilakai mudupay ni gasuro ko watun na makanja de mo kasiriang itu iyalen no pacoba napay mainga di metomil lawi makiro jadi aja tersalahpahannya di tania pacalan apa turu pong Allah Ta'ala pangulimi supaya macawe nah, itu jadi aja tangga masalah kung kaaga-aga tahadapi maju ko agamay pa dua pasurongan na iya ko nakan na ko napuli ko susah ilaw doh ko
nasabak dia gaga tu ya sik nampak dongeng apa makre biasa teh takdir de iya pak dongeng ya sik na takdir karena doa bisa merubah takdir coba kan iya kok adu pura napatan tu pong Allah Ta'ala atau milau doang wadi berubah yang tu ampai ko ramalangi si sabbu tau si wenni umat na nabi ta ko ramalangi tu kali talupul ni kada si sabbu tau si wenni na bebaskan pong Allah Ta'ala yang kaya asal na taruki ko neraka makanya itu lagi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar kita baca mau biasa ya loh iya jadi ilawi nasabak si sabbu tahu tu ipalepak puluk ko binaraka dalam setiap malam umat nabi ta jadi ya resanya pak dong ya sini takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir iya aja tepat turun la taqnatu min rahmatillah aja tepat turun boleh pamasin na pong Allah Ta'ala na pong Allah Ta'ala matu maka inna rahmati taghlibu ghadabi maka pong Allah Ta'ala iya pamasiku ya se ini ya caiku coba ina mo masuk karak pong Allah Ta'ala ko ini maka we atakku tapi ya kung kadi mapala tauba ya se pamasin na pong Allah Ta'ala ya se ya aja tamangini malolisu apa ang kami matujit ya sa dosa langgana enggak pada memang kun rei pura nikamat na tulang kamu di macam coba dosa langganannya tuh ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa nama sapari sita mako asih itu dosa langganan kami tuh mako tuh pura ni na to baka makoro nakata nilalo tinun astagfirullah sana baja mana nasi anu dasar mako tuh deh ang kami tiasa dosa langganan pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan berulang dan dia tobatkan dan berulang dia lakukan dan dia tobatkan iya itu yang kena mustas itu kayak hadir ko nang kamana dosa langganan tah iya engka maka dia deule sa disalayar kami itu mako tuh maka dia ya dina deule tahang itimu kukung kagagah itu engka mako tuh angkat tu kami mak bicara di nawa-nawai maka dia tu aja no tersinggung tahu pokoknya perti pura ni napau pura itu matu nak rasulullah majanya aja rona na pero mai maka bos tengah birullah sisa na baja na runtuh sina pausi ina tiasa dosa langganan jadi kami betul tu iya na tu nak kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin na puji puang Allah Ta'ala taumal laulisu de nak kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin de nak kada at-taibin ya kene makade at-taibin jika ditoba tapi makade at-tawwabin taumal laulisu toba na puji pong Allah Ta'ala tu iro ta lang kuliah ya tu ampai di opo agama selengi maka moy galala pak angka sampajatoba ba angka tabakkuro apa maki iya kok i-ranking ibadah padang kamana tuh kayak gaton rita kapui kira-kira pak dia tuh nanya mana nanti mulai macuri to ngangina bita maka ada suku pak pada si denule apa angka tau masih tau makutu angka tau kesuruh masjidak kau seke pada iya betul kan nah mas deremo tu tapi metai reking puramu ipasa sih itu mas sumbangin asang maka kutana agam gorangi akhir bawa ke pepak kutanan tanah bere bawan nah iya kita makon tu angka tu tau maka lomo tapi kidi pasang aja lalu tamasik aja abas sakit desi sagaga singaran atau seke pa namo to seke cecatu yan ang kataw nga seke pa di ka mate ito seke di ka teri iya nang kataw kat di mate di na teri te tulisikap di anim betul kan laban ikili galami itu di ka sikode nita Kalau si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batunisang ini te makada marada makada ambo upa na so sekat di pato biasa ya batu na tu de itu buru di buku-buku de mo pa na paja
Nih, ya aja tama sakit. Awas sakit yo ko mabas sa iya tahu tak kajanna tutay ko mati labay kasi tahu decing tahu patu besan. Biasa lalu tuh kata makar iya na dia na tama suruga makuran itaw te na tama suruga. Biasa mako tuh gitu iya lo istilah lemni bate tak bahasa kan nih lemni makadami yang kami tahu mate mak boleh tahu mate tahu nah kada sahabat ero lalu nero tahu pakanja na yero tapo makin nabit isa suruga yero sisa nama boleh tahu mate si tanang kataw lalo maka de sahabat tahu pakalilian na si pak na yero makin nabit tahu isa neraka yero jadi ternyata na sahabat na rampe madeceng ite makin nabit tahu isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tahu tahu pakanja na yan na de na tama suruga makura-kura ni tahu de na tama berarti tahu madeceng itu iya makanja ko tumate nang kataw makor pokok tulis sikap dian ni tahu dega kataw jadi aja ta maseke pa dito ka pas safari maseke di dega rewo pilo bolana nah semua itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i alladzina yunfikuna tahu angkai masidakah pisarrai riwat tu masagenana wad darrai nan nia riwat tu macipila ini nanti asal takwa iya kumakadaki saya hamba bertakwa jolo bunga wah dena wa di makadabate bertakwa kah iya kumakadaki selang cocoknya pak tu purana masahada iya kumakadaki tahu matepak kah tai jolo dena wa di namun nabi tanam perto sahabat aja mau kada matepak asal lemak agak tanran atau matepak narampi pong Allah Ta'ala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya ko itapui asan na pong Allah Ta'ala ang kakedok ko din tergerak makikapak ko waligi contoh supaya kita pahami biasa manang ya anak darai di makun raya to dia rone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kanak dari pujila nape natak putai asan ya anu aku gero gitu nang kanak dari pujila daero weh nape nak kadana te marwah marwah tapang kami tokedo jenar riasa wa iza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar iya kumakadai pak bange Allahu Akbar natapang kakedok kue berarti itu orang beriman iya ko pada mui ai tannya apa nape salam iya korangnya rapi maka kira-kira kok bange teng kagak kedok iya gangkuliangan nah salah itu tingkatan selang atau matepa buana takwa ya sik na yero ihsan de naga cautan ri ihsan ne apa ya sangi ihsan mapidece iya ko mabassa ite na to mabassa mapasi wala dece mi asanna iya ko na paudece ngite ni paudece to mapasi wala dece mi asanna tapi ya ko masik ke ite na to mabassa ayana riasa mapidece ina riasan ihsan maka di Allah Ta'ala innallaha yuhibbul muhsinin iya pong Allah Ta'ala ina na pujilada tau angkai ihsan iya iya kong kabali bola tamaseke ay syukur ni nang kabali bola tamaseke tulitalinnya gagah iya na tiasan ihsan iya nang katau paujaki tulitilaw doang isalama iya na tiasan ihsan yopi di kumaseke ite tumakaran to siya kaperangan barang na jauh si selemo to aja lah yolo ang kamato tumatut nang kanasa mo papitato ko itu ide na ko to ko ihsan ya ko ihsan mapidece yopi di kumani mabasa toki kung kataw mo ko manatalam mo to na isoro nga pa to makar bigyan nalurang ni mato ko itan niya to mapasiwala dece niya san niya to iya mi kumajai tay na tumakanja yan na riasam maki buah dece iya na to na pujila da pong Allah Ta'ala tapi maraja-raja di yan na to nakatalo aga-aga to wala idece to mapija elokoriko wala kung kataw mapija lokori di batungan na paujaki nagaki wala idece tuli ilaw dong yang kedua oto ko makasiwer di batu mamana-mana tinro na tawi
Sampai tahajud nasabah rahmat Allah itu turun. Iya tu ko tengah bernili onron na tu pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong kulino ina macawi pamasay na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namudon ra kami sampayat tawjama ilaw doon ni makade na mita melo go tama suruga masage na lalang yung mola demo antari besa kilo pasarap pa din na supasa makole ba tu bati tama suruga no may kolari iko manipit pintu na suruga kay kami mola tama ya dahulu nal jannah salam na sabita pokok na salama ko tam suruga talumo mo jam nomor si diwali ide cito magpija la koriko oto ko masampa jari watu mana tinron tawi nomor talu wajaran indra na taw makinra nga yung pesawat bali bolata macicil motor ini palit pa insyaallah ta maki suruga din nita talumo jadi lantu tati siya ka Pak Usman Pak engkau makaka kegiatan minta-minta sa di napakalo ko sa pari jadi dito yung umit pa jay wibu makutana makadala tu tati siya ka kemudian makada ka ona iya ro pa kasibiyang tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh ka Japan tau matinulu masidaka kita rongi capa angka lalu tu tau masumba nasa nabita deni pares samala de angka ko hadesa ba ulurong ura na pengajian nga guruta Kiai Asri Kasman LC guru kami usap pa hadesa na engkau lulungan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 maka day nabita angka tahu ko surimonri napay malala lo pada masak ni jempu denalo tu pada masak napay malala para kadami kilo pasarap pagi pasipulong napay malala ko baranti ni jempu na maka day po nga Allah Ta'ala lo ko mualay biro atakku ya lo mualay bawa ka ila rafiqil a'la pinreka nga okon ro kami na matandre iya narunah kada yaro tay pak siya tu kumalala ni tesi pada si tanga makadawing kayano makutana makiyano na nagkakisibaw malala magna tadi bawa makadi malaka aja masapay nalay po ang Allah Ta'ala na pindro ko ro kami na matandre jadi dena lo pada masar si pulo dito ni timbang nga malana dito nalalo ko lete ang siratal mustaqim angka nigel tau masumbang iya magay tanya makade karena Allah makade hadesa nigi tau masumbang iya ro tau masumbangi de ni sangi makada niga na sumbang tau isumbangi de to ni sangi makada niga sumbang biasa ni masidak ka de ni risa makada niga sidakai si bawi ro to sidakai de to ni sangi makada de sidakai biasa niga depa man rasa memang maka dapat ko cara ustaz maka tuwata mapaya niya dere naita pada ko masigi karena Allah irisan makuye nama kay ka pasantren poko sira ben kabinte angka ulu ala angka sa din pasae may ka pasantren pa kapala Quran may ka kato pesantren na napimpingin guru tas wahidi ngarapani ko bersahati kan jadi makai ke pesantren tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim o ko to pakire miskin o ko to masiko la makapala o makadi angka tahabi ustaz siaga pakkamajana si ulang o makadai 250 atau makai 500 sabu iya talinga cik dia nana uku tu utanggungi pakkamajana tapi aja nata podami maka dia wajaran nih milau tulut toka aja nata pasti runtuk transfer kaban nih jadi aro nana masih sekolah dia diri sama kada ni kay bantu salah sai matu makapal anato si runtuk ina dia nang kaniris sama kada iya biasa wajaran nih anak tu nama sekolah iya anak ede to ni sangi maka dia biasa bantu ka ya narona sa roha desa tau masida kay dia sangi maka ni kana sidakai tau isida kay ede to ni sangi maka ni sidakai yo pokoknya tay na bantu nasu maka dia tu musala saya kira tanya iya kay mamula ni mubah tu naitay ni mano nasa wah iya tu biasa mano ya boy mubah situ yo pokoknya na ni risang alin na dito risang aga nasa nabita iya tau make tu lay jampu khusus
Yo pokoknya pasi pulo ngay na ya tingin apa ya lengang palo na pa iso tingi balender mo pa itu de na langsung tama. Dagang kuliahan nih sapaki usahakan nga jati sangi usahakan ti deni sangi tatali pumibandi nama di moto deni sangi nomor tama kadaya makadani gatu kadaya aja nati sangi karabani atan na po ng Allah Ta'ala pak itu masumbang madari to kaje tak kajanda-janda makada iya naji matu lay parotes iya ko si di juta na sumbang ngasan na tepu iya ko 20 sabu po ng Allah Ta'ala na pinangkurang mesti na tak balik iya ko si di juta tak sumbangan karena Allah tanpa nama tuh karena Allah 1 juta iya ko 20 sabu tepui laupa 20 sabu yo mo di pasigiligan iya ko si di juta sa tay tepu iya ko 20 sabu sa po ng Allah Ta'ala akan po ng Allah Ta'ala manyo na 20 bisa mo na sumbangan iya lang pinangkurang iya ko si di juta asal na pertama kan begitu makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab salah satu orang yang sula adab kepada Allah itu dia nama kanja pakai dek nampaknya kau cek dek ipungnya nape nang kurang itu maka kira-kira kau jadi kau ka anak tak yalah aja nana pung itu nak tak yalah ya kau ka sumbangan nasi di juta sana na tepu tapi aku dosa sudah sumbangan ngabur dan tepu sana maka kira-kira kalau injo nana iya kau dosa sumbangan na ya na tepu iya kau mega Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sabu ko Allah Ta'ala papinangkur kalau ada dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa minangka kengat jadi ini kesulada kadang-kadang kita memang harus juga memahami kemudian ko pasti dah kau na pasti dah kaya ya wana cik de iro ya kode itu 5 karawe de itu ya ule maki itu sepak masuli-suli ko itu neko nana itu masih kola mega tu iya to na ko masumbang aja to na titay makara di siya gaya sumbang aja na titay patama ba ni dito ko kantong nang kana chilengan ni lalo tapatama ni aja na titay kung Allah Ta'ala man to makada iya ko takong malinga di na bilangan nga dito baliwo bilangan yung parewa kami hada sa kusir yo po kumalolis hindi may prasigat tang soros sitam itu 5 deke si salat jadi yawana ya ro iya na ro sumbangan biasa tapi aja terpeturan ke sumbangan saya dulu biasa ro cara maku mak dulu aku pau makanya nang kataw mas sumban na puji riale sabarak ko na melo miacam sabarak ko tega ga mulolongan tapi ubaca hadis ai de ya nang kataw mas sumbang namo puji riale namo ka puji mi o mas sumbang melo miacam degaga apalan na lolonga pulo ko sumbangan na tapi kin lima lolonga sumbangan 2 pak dongan na nabita ko resesi atau mas sumbangan pangilo na itu ko Allah Ta'ala ipo uhilawi taumat tarimai nilaw dong aja na to mas sumbang pak dongan na nabita ya nilaw ida ipo iya ro taumat tarimai pas sidak ka po nilaw dong aja na inya tau mas sidak magay makui degaga tau matari mapasidak teriak angkana degaga tau kegai ni ria tau mak berele makanya iya ko tau dena ria milau dong namo ria iya matu wat ditu itari mapasidak karena diijabahnya doa orang yang tidak ria itu kira yang kedua engkau apa panggilawan na bita aga panggilawan puang talengi apalang tahu angket purioran ni atam berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba jadi na tu ampe kong ka aga-aga ya bereng iya makanja betungan dia makanja aja tak kadai mak bau-bau ni sa di malangolango ni tapi aku ya anunan remong patuh bawa ni dina paro bereng ni iya makanja supaya Mario itu tarimai namori yaki angka apalah talolong katanya pahala pasidakah agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah jadi makumu mak baca kak urun tu maka dah iya gagai namori ya narik pemariomu itu ya lengi tanya apalah sumbangan lalolong apalah menggembirakan umatnya Rasulullah
Jadi makanya nabi tatalengi apalah tau angkai purioran ni umatku. Itu kan. Jadi itu kau muka tahu Pak namo dega nak bereng dia tu ampe makanya nabi tatabas semua kapi ahi ka wajhi ka laka sadaka mi cawa-cawa cak beru nasabanya tu tu mi cawa-cawa tu hidup patai tu mi cawa-cawa tappa masanna ngatinna. Ui basta payano para dega gaya lagi. Magai we mi cawa-cawa tu siruntu ya naru makanya menggembirakan. Ipurioran ni inamuti di pacar me ko to lipurioran ni te batukan igembirakan ite ya anu cede we alhamdulillah terima makan ja anu tak iya angkat apalannya itu karena menggembirakan umatnya Rasulullah. Iya aja tu sina tu lipita tu dia cairi maka menyaman ketau mako itu nasarnya Pak Bupati seret naso maka datau mata ko boleh darah itu mata ko boleh galung empat di mana ngalena tamu masih ge pitau si tamaranak boleh dia we tengah abu natak ko na letu bola tu di mana nama ini nak katonya nama pakai kiri ini atau stres mana ide atau mata ko gembirakan dia syukur ni kota ni masih ge syukur ni apalagi kalau ni masa pajak subuh ini atau mau pala jamu tak kada aja Pak Mandari Megatoje itu tahu tulis setangnya na salahkan ya na cakar udah nasa sita sih padahal maka di setangnya dia juga kasih upi kau yang tulis salahkan ay itu iya jadi dia kan tahu Pak we cede setangnya sih na cede iya na mumpura nama jenne mabela-bela itu setangnya pada kau pangion nae deh kan aku mak galere setangnya maka belo maka nama itu cakar udah ternyata saya tak apa cakar udah itu namo malaikat. Malaikat bapaca karudu tu tahu ni sahih bakoni ro upalatu pece dia ya namo tu malaikat baca karudu tita iya nama depi malaikat emang ke malaikat pamasere ina magampagi matin ro kita ni gare ke kabat tu cakarudu teh nomor si dia ko mengaji napai dua lampa na baca tulis gilingan di barisi dia saya gaji itu melodi matinro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi ina tu mengaji na tu made ni setangi ina tu ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si salah batin ya ko Umar ni lodon nalada mengaji nalada supaya made setangi apa yang niladamu ya tu made setangi aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kita waktu tu cakarudu ya ko masih kiri maka mau baca nih bilang tak dinda bawa ki mati si kahai itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir. Yang ketiga iya ko pacarama maka manajin kabako mata tulimelo si kerapaka na makandangu ko balorondangin letu je subuh dia na berigagah iya mana ko stase na peje 10 5 menit tuli naga dulu ni matana itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang ukui matan rala da kega iya ko jumai ina iya nain re pakato ba ko mimbara ina de aje gaga pura mimen re matan na bulla curu sih ya waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada itu bersap-sap masuk ke dalam masjid ya tu nasabari nama gampang ni tema tinro karena resonansi malaikat ternyata setan aja tak ada setan lopo seji beli sila termampu kasih deh maka dia setan we talitan aja kasih mabela tu lihat mau salahkan ini dia aja tulis setan salahkan deh itu karena resonansi makanya kau kabola dia namanya matin ro matai kotong monro ai maka lele tu bola tu nulle makurangi waktu yung mas sampaja nulle makurangi mangajuk ina tu nak kada nabi telah tajal buyu to kumakabira ajo pajiki buruk longi bolang jadi Rasul saja sunat bawa rewak aku bola mau jama supaya nunroi malaikat bola mu inang apa ini maki buah bola maka lele apa i pasi boleh wc bakamarah iya kota tama wc bacanya Allah menauzubillah hubsi wal habais lari masuk setannya loki kamarah dia makan jauh ron iya totai pertama si upi kamarah monro na tuliu ko mero setannya maloli sukuli male pak jo petilalan apa ini maki buah dengan onro to na mega lasa kene na sabak tulis sigarui itu sampai to pada dulu na pasarannya mako ko ina si bawa ni ha iya itu ni gara kalian na batin di maki ko boleh se ko ni roh malam pelade akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.